sua malie o le vine ula Papau fonga o le lupe lunga o le moso oi pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni Leitio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei u aso o ai nei Samoana Mai buluku i Faatalanoaga. Mai buluku i Alipata. Mai buluku i Amerika Samoa. Le Sifofongo Samoa. Le 2AB. Pa may sofika, iba-iba may lang musika. Yeah, lima fast food mo, best! O le taimalawa tine vaenga le taia o lea ua awhatonu nei le tu la e ono I le tautuma unanga le sifonga Samoa tu I pile nei taia o fau, taia o manuia, taia o totoa, ia, taia o au le leile ua tātou toi au lia le lofa maleanga lei o le tua. Taia o nei le aso lua le aso valu nei le masino a berila, lua afe lua soloma lima, ia, I ailo na anga lei malo na lofa, le o tātou wa whelo I foi ia I vailupu maua le o vailupu saa ia I le nei tai au fau le manato lea ua fuli mai ia le pongi sa tātou whawhana I o tātou tangata ma tātou malolo ia le o tātou toi al whai nei tai au ia oi se ia le fiavi ia le anga leima le lofa o le tua ia o na o ia to tasi lea ua mafua ile nei tai au lo tātou se mai lungu tātou poklami tātou Samoa
ia i le nei fo i tai au fau ma le nei a sa fau i le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o le nangi. Tātou pakalampe whaata oto, ia o le ua tātou ia ilunga le tātou tala whalava Samoa le nei tai au. Ia maa matala toi fo i mo tātou leina telefoni, a lua ta si whalua o ma lua ta si whalua lua. Ia i le tātou whaafilai ma le tātou whaatalo whamasani, ia i lunga o pe amngalo le ea. Ai o antul tātou whaafilai ma le tātou whaatalofa, ia ina ia tumotu tua oil Pasifika, Amerika Samoa mai se foi, ia o toke lau malo lava le soifo manuia, ia ma le loa loa nei tātou tangata, ia i atu nua mamau, ia tālofa le tato lunga leina. Soifo manguia. Ia, lange mai lau fionga, malo nei tai au, malo le soifua. Ia, kai au mangingo mar kai au koko. Le anga le lei mare hanga lofo le kua. O mawai aku fo, il pongsa, au waka ko ia nge le malmalama. Ia malma fanga au la vea ima au pa aula. Ioi. O le kako wali, o Yesu Keriso. Vi ia le kua. Kako ke fafo ila wali vi inga mare ka i le kua. Onga olo ya lofa ele fa kikia. Ioi. Ia nge ko la waka ko fisila fa ilu mongu wa le ko ngu pe upo ko inga. Mali. Ya, pakalo fa ku ko. La wo fionga le fonga le mo ko ngias. Ya, awa fo le longo puyari. O me ole aku kupu fo. Ile aso mele aso. Ya vi ia le akua. Pakalo fa ku. Tengo fo fa fianga ngai so se fa ka fa ka ngai fi ko ngu sio ma ko fi anga ngai. Pa ia ai ngal mamalu I far ko mo foi fale ia pa ia la vale wala ai ngo sa kwala. La ingo mawenga. La ingo kaulangi la ingo palangi langi o kuya anga kamale langi. Aya kamale ai ku mo ngofa. Ia ai pola pui le ngo far ko mo foi fale. Pa kalo fa ku kamama kinga ma ku. Pa kalo fa ku fo. Ia lo mafanga wo fa penga ngo usua ia ku inga ia onga. Ia mai se fo inga luenga. Ia wa fo sa idingo. O se leng ia war ka usingo ngu mai ia me se e kalesia. Ia vi ia le ku le soifua maleola. Le nga kai le malos. Fa kingo ai se au mal ngalwenga. Ia pe le ang le ma pupuinga le ku. I ko urfale ma le urfa. Ia wa fa kingo ingo ko kiu kem fe au. Ia pa kalo fa ku fo. So se pale asi ulava lo fa fongo mai le ngai kai au. Pa kalo fa ku mau malo. Le alofa maleanga le o le kua lo ko so fu mo so ka ko wola ya o le aka ko ma fu ka pe ma ka po ya ku o faiwa ai awala mo fiongo lo fa pe nga o nga kai mu ni ngai kai o le ko se kai mi o le fa pe nga o nga ma popo ku ile au fa ngal wenga mo so ka ya le ang le ma le lo ko le kua ai lava ya pe le manga le anga pa ia kai ko lua I se au ngal wenga ia ole ama ko kapua ia kupea yo ma ko hu ma fio ia wa fo sio ka ko ala le ni ka yo ia ma lo fa tai tele lava ma lo mo lo sao ia tai foi mo fa mani anga ia le anga fo ile na ma dia tele fo fa solo ba isul ta po ingal nei aso ia ai foi polea se ka ko ma ko ave ma se ka ko upu fa malu si ora ka ko fa so ngi ka ka ko ke ko e ko mo ka ko sua yo ka ko wi ole mo ko ka wa vela ole happy and enjoy yo ole le pa te tele mo malo wala mai manuia tele tiu tem fai wal nei aso ia pa pe nga po tai lava soifua soifua ia talo fal te to lunga leina talofa au oi talofa ia toi tang mafai mai toi tang mafai mai talofa le vala au hello ia ma lo sei fo man wia tama alo la ni mai o ke o patua sei fo mau nei tai au talofa lava la mona lava po ile sia ma ka e kia ilo tiu fonga ile nganta bo ile o tai tai ka minga nei tai au tai lawa le follow o mo ngala le loto ke tal sia fa fonga ye kai o tato watu nu le upu na la nga nei tato tai le ma nei le upu wa
te whaafonga iai te spailea ma sāwari ngore nei ka au ngore nei. Wai aso lo iai nei. Ia mo mori atu naman whaatai tele ia teo e patua ma po kalame mānaia. Sa tai lava ia manuia lava le aso. Ia, whaatai tele lava ia te oel ta malwala o mai tai fo i lava mo whaamanianga manuia fo i lau tapo inga nei aso. Ia, tai lava. Ia, whaia soifua. Soifua lava. Soifua. E walewa na ala pōna i ta mamana i tina mātutua. Ia, atalo whātu e foi. E le mamalo se tātou tunu u ambai se lātou lo lalampapa au ia tunu mamau. Ia, pe ona mai ua tātou whaasalau e lunga le tātou 2AP Facebook page. Ia, o le tātou 2AP YouTube channel. Ia, ambai se o le tātou Sina Radio app. Tātou ala leo a mofa mo. Ia, so staffa. O le nei kilo pero o lalampapa au ai. Good morning. Alo, nawal soifo manuia. Ia, se bali to lunga leina talofa. Alofa. Ia, soifo manuia i lau a fionga le nei tai au. Ia. Malo la vale. Le alo. Alo. Pe ngau o elo kiu. Ia, o lele i stay mai luma na tau no mai leo le sa o le a fionga ia fasa o tau loa. Alo po lai whakalikali le pankeke i longo ready le pankeke i mageki. Kau su se ka vale jau. Ike mo ia wai di sa vari vari. Ia langa o skama fa so e kolosi le vai tafi. Pa nga lo ko polenga. O le a wale kat. E alanga le ilo a au. Ui e ha ya. E le ilo a au. Ai, sorry. Ai aka ko va ai lai de malo singa ye. Na. Nga lai ma ko fefe a au. Fefe kafea. Sorry. E ma gaudia foi ka un café pe o mo se le café na ko. Ah. Kamu ya kula yo se kinga la ve ngal polanga ka café la ko. Kamu ya ke papa fingi. Le la mo que ngala ve mai fingi. Ia. Ia. Yo que lo ala fa so la ve ai papa fingi. Ah. Ai le pe ala ve. Oi. Ya. E fa kwai langa kele o le vaile le kolosi le awala ya lu ile bauta foi o faso. O le makua kele o la auta malingi te tele la iai. Colombia ngari. Al mea ke lo faso kwa nge ia karsia. Anga leila li eta ita i mai o man ma pokala mil nei tai au. Ko ia lo le ngari o ke mga ori la vea i ia sai mai karsia ya na vea. O ke mga ka fiel mo nga loko re ninga. Ya, kalau bagi apa so? Ya. Kaya ko ngayo, fo ko mai long sa. Ya malo la ka. Ka fai. Ya. Pamalo poin fa kalau fa ngai ka ko pang. Ya. Tamaya mai. Panonga ko nga fi mai pis ka poi. Ah. Ya va cara va foi. Ile. Tamaya mo malo. Ah. Ai wala usu foi fanga va or ngi ka ya. Mau malo le nga komua man ngai kai au. Oi. I. Wole fanga va ola ka mano. Ele se fanga nga va. Ole ala la mo malo ke no le ala vini mai nunga longa ali. La ko arkia pula nunga ya. Ano pari. Ya, malo ko. Vakano va con mokkeli. Amo fonga pa hoi la ko. Ya. Nakala ba voi mo fa malo ko le ka ko. Nga malo. Ya. No yai. E sa valin, ya por ni foi causa. Malo ra nga gua mas kam fai. Ya, ai nga ka le ku fo lo ngai malo. Ya, man ma ve si sia ka kum kan nga. Ha. O me sir ma ka nga le. Lo nga pa ki Apia. Ya male fa ko file mu pe. Ha. Ora kile fu au. Ka fa male au. Songa. Ka fa le. Ya. Ya fa malo aku, ya ke ko malo. Ya. Mo ia di le ko lo ki ke ngai ke ua. E vai se mo ske fo fa ki, e fa ki vino. Ai, o tato poka la me fa sa video call. Yo la me ngai. O kere voi o kere fongi o fa mo kam sa veule. Ai.
ia fa ke ia foi lo vai ko le foi mel vino ko ke fo faki kam paku voi ngare a kama no kia foi ia so ma sem mo ka mo akata ale wo so mel vino ko ai faki angana ne ko ilo akulo waka ia me ngai kupu me au ka fa o fai ke fo faki no mo vino ko po ngai fa sanga au ka fa ke me lo telefoni tai la lo vala vai manuia tele tu te ma fai val dei tai au ya sai foi ya ole tatu poklame tala vala sa mo nei tai au ya o tatu ole mau la ole fia ya male oli nei tai au ya a faina misia te ole tatu sounding a lotu fa maile fa mana tolo fi au te fau wina se mea ile anga ile isi uso tangata au te fau le anga ile isi uso tangata ya tala falta to lunga leina malole ya soifua manuia lo to fama il nei tai au ya malole usula ufiona fitete ya ile di ole mo akule ma ole yu foma madira va ni tai au ya le li ko mo ole yo la fo ya malo si foi fa fo winga wa ke au mga lwe ni kalo va kule usonga yango alo dingo ma ya o ke fon faiki pero que el fongi ko mo wa yo ya lo fa yo ke lus ya mo sa ya mo se lo fa ya kalo foi so me fa fa ngai ngam ko foi awa foi lo for langa ya foi la nganga ya le sa foi sa fa ye ka ko sa ngalo mai o me ngafi ya o na fila song fu nga fai se au mga luenga nga yo mo yeso ye le fuka ko mo lo fo ya akalo fa ku shi mo fa fenga nga kama ya nga leleli apenga nga mo pe ka ko ni ya so lua ya on ka ko mo wal fia ka ko fia la mama ya kalo fa kia lo lua ma so mo ko ya fi aya sanga kalo foi le sunga ya i foi ringo ya o lenga lua feno in vai se vai ya o la sa si le ka ma yo so sa ko inga ko inga bes kai di fa Afghanistan mal puronga pa malo ya kalo fa pie vai e va pe voia lo mo kuorika kalo fa yari no va kuorika i vai mea no mo ya lo fa kalo va foi ele songa ya sua chalava ka ko pa ya lo fa mangia la van ni kaya ya samo ngai fa nga ya o nga la ve ngoro ko wol ya ko te nga mo el poco mo la kamai ya fa kalo foi ka ko fa nga malo ang le ya le ka ko malo e uyan ka ko fa pengi wala kele fam singonga la o fam singonga le fa de con wal malo ya lo fa ngien ni yas ka lo fa ya ku le pa mala ngai ku ngai ngien ni yas ya ka lo fa si o mu pele la vai pa lo kele la fa fon ya ka lo fa ka so fa fi o lo fa lo mai ma se on fa ku ya ka lo fa se ma ko ka ma ki ngama mai fa ngau ngien la nga lo fa ni yas nga le di vipete lau ai nga mo lo finalo o ku foi nga le lo au ai lo ku se le lo au ai le mero que fisi le koima ya ola kalan mo nga mara o kia yo ku yo ngai mo fa mele mo alu lo fa so fiel e lo le ya de mo kwa ya la akala wa koi kamo oi vole mo malo ya lo va como malo ni kaya ya malo la va malo lo shwa ke mo ari o e pia fa so solo ni ngai de mo e pia da ki ke di coffee ya lo va que lo ya mo mier ngai ya so firi ya a o ku va so mo yo ko lo fang mo yo ko official ni kaya wa ngai sa
fiona sa ko o faso ole e ko ki tau mai le anga I mai e fa tau tai foi ia tato proclame nei tai au a oi foi ke o café kama e foro I foi se ava a le go for ya lo fa ku ni kai fo ku vi a tai mai tai lava yoi manuia telefo ia fo fanga mga luenga nei tai tere vala mai ya lo fa tu tai lava ia fa se fo o le tato to mai moteli se la fain to fa ya mai ia ta lo fa to lunga leina ke lo fiong e lo nga fa se a mai fa so ya wanga e mai o ka mai ar ko fa nga u di mo ma lo ma ke nga ma ka ma o ba se pa mo le la usa ngo o ka ika ia o le ka ke lango ka ke au so le a nga wa ku ia fa mai ma po ia o a le ali ba ba le ko mo ko fa mi ko ingo o fa so le inga ma ai ki nga fa so e pu nga ma ya e ki nga fa so e pu mai ma le le o ma ia me nga fe ko o le ki nga ko nga le fa la wi lo ma ko ki nga so a le ngo ko ma fai mai ko nga lungo le kio a la ya mi kai ma ko ma ai ke ro nga ke le la longa la nga le o alo e longa fula ya foi ka mai ki ai longo e lo e nga ma o nga sa le fionga ale ku upunga le e awa ke ku wa I foi yo ya ma a fa yo e fa fongo mai Ola e mi si alo fa mai fa so o ya fa mai fa ka le ya pia o ma yo ai pa ka lo fa ku ma mama lo a foi ngai o la skala I mangul kai au kala I mangu ala o fisa pa ko ang le ai e mangu ngai nga mang ko foi o ke ala usa kala ngoi mangu palang ala skala mai wa ma ke ngaru fa kasi mal ofisa ngang ko ngeki mai ya u ya ubili nga ka imang o fa ola bluetooth fa mang Pelanga foi en kan ngeki le ma sangi mangu bluetooth anu le ever ready la bluetooth ko kiki nge ko kali mai ma ko kiki nge fa pe ma ko ni so la so le au mangu so ma alo fa kere ku lava mo ko inga ma lo la va le sua ma lo le fa so io ia ai ma fa pe ko sa ngi mai so fa ko po so fa li ma ki ko ka va mai ngi ka ya ole malu taya o malo wa mai ala la ki le fa sua manaya io mai ala la ki le fa sua ia ai po el pangu fa ka me lo mo ku o yo nga fo kai mi mo le wa ta wa lo matua ya ako nga ngalo ya wela ngai pai mai alwe po kala me mai le kele wa wala au kalonga ko mafu ai fa ko ai lo ale wa ka ba silo makua halo fa ye va talo va tu silo matua le taya si ka wola le ia mo malo ya se mangi ase kai mi nga ma wa fa kasi da ye ma se supo si bangi al fa ko ma al ka ko aku yang nga ma wa kula ye man lo makua ia sia ba ko singa pang ke pa ina ma yang ko fa pe foi la so ke ko la ki ka ngi a ko fo le mo le o ko be la ki ngi ki la ngai le pure le si le e pe wai longa ku nga pi a fa sainga pi kingo la ki anga ia ia ma la ki anga ia ko ki ngi pa pe mai ma sa le ya ka o le ko fa longo ku de nga fa me fa songo ko ai le fa luanga I mai ma se o fa tua ia e si la fia e fa tua fa ko lunga e o mai ka ko vi wa kai moi malo vala mai manguian nge yaso ia va pega tai tere vala mai ia onai asuanga la val ia talo falta to lunga leina Talofa.
Oi talo fai toi tamo fai mai a fai o telefoni fia vea e na e cell phone ia fa mole sa iliane se vai panoa ki lia le mai lo tamo fai mai talo fa Malo sai fua. ia ma lor sai famuria mai Malo. Ya lo fa mo. O ya. Wala nga di be o la ya po. O we ri mo tu ma po. Se ki kwa I mai o me. Ya lo fa mo o lo. Ale ka fi. Ela ki ya ru fa ve si ving. I Wa ma. uia Wa ma. ai fa korunga o mai ia sa nga ia Ia. Wa ma fa ve si ving e wa foi. Ela ki kinga ia e ma ko si. Ya lo fa ku ni ka. ia va tai tere mai manuia tai au Alo. ia va tai ia soifua ia mosuanga mo me ko ia inga oi ia walele talofa ma lor soifua manuia talofa so talofa talofai fa malulua tu lava stuangane sia tau vai mai o nai fai lava sina fa le tonu mai o te lol cell phone nai te vala mai ai sa iliane se vai panoa ki lia le mai ai lo tau mo vai mai talofa ta si pepe ma lor soi fo manuia o le di mo ma lo I. si o la si mo e poko le anga la e o la le anga e po o la le di mo ma lo ya si foi fa no mo ko ni kai o ka pola le ma lor soi fo manuia te pala ya soi fo mo ya fa ka lo fa ko le klanga ya mo ma lo fa pe foi le uso ya ma inga vala mai vai lo palo se wa se dingo au do fo ngai kai au do fe ka wa I lunga fa fo ka ko kungu fa ka lo fo ka ko pa anga masangi ya so ngai ya ngongu le yu ka ku ile o lo ke vala ku ngi fa le lo ngi si o uso ngongu le yu ka ku ile wa le mama wa fo le me ma ke ngo fo mangu wa pe fo ile uso ya ko li manga masangi wala o mai ngai sa ai fa ka lo fa ku ye mangi fo yo pa angor ka ko wala le o le mawa ya ke ro ko kiki ka ngwa ku le ko vai ku ngai ke ro ngai ya se pang ke yo wa malu ka lo si ai de fa ku ro ya fa so o ile se pang ke ala ku sa ele ai o le mele te fia I pe ama panga mfa so ia e fa makua longa ma fa inga ke loa a wa kuai mai nga ke loa me sauma mai oi ere fa kamaiki me asa le aula o makua na ola le olanga ya fa ka lo ba po ya fa o me o alua ai sa vai ngi o va e fa nga lua ka fil pe ai inga ia ai foi ai inga sa vai oi ya fa ka o ngai ma wa ko va ai fa ma ya fa ka a fa ma o así ka ko mu pele ke wa la ku ese me wa ku ya de lo ali era o le si fa culo le ala ku sa vai o ya le ya fa ka ke ko vi pe mo lo wa mo mangu ke le ya tele la vala mai pa nga ka ko wala leo ya va tele la vala mai manuia telefon fanga nei aso ya soi foi ia faatalo fatu I le asunga ia tei faangu ia le alo mafuta mai faatalo fatu I se tātou atunuu I te mamatina mātutua faapea fo'i le au te lengo se tātou atunuu faatalo fo'i le ainga sa le vi ia o loo puna wai ma fai te talo o ase manuia se tātou atunuu moli fo'i le faatalo fai na ia unuu pele o sa anapu sa matau ma le vili alofa tele atu ia le mafuta mai uta oka Salt Lake City I Amerika ia o le vaenga Donald Trump ma lo se fo manuia lo sunga day ia manuia telefo fanga wow o se vaenga se oi Amerika ia o le ua uli la tau o le ua anga ia tu fo ile taimi malolonga ia o ni se vaenga lawa mai ala to lunch a faina te ma futa va fonga mai lunga tato live day tai good morning good afternoon good evening ia awa ese o male ta vilinga o le lalangi le tato te yai o le sivaenga la ua
tapena pena la to tau maftanga po le dino la fiafi ia faatalo fatu le tatou polokalame malo lava soi fomanuia atalo fatu le sunga ia to vi o te vaseu ia le lo mafuta mai sena tatou paanga ia tunu mamau ia e avea lava tatou wa faafelo i masani mal tatou talo fa Samoa ile taiao le taiao ia malatou paanga masani faafele foi faatalo fatu i le mamalo le atunu le wanga mai lunga le tele o le mai aso muli nei o aonga nei whanau ia ona tu ua fo ilea ia o le kuata mua i le kalena wa aonga ma le matanga ruenga wa aonga manga nuu ia i titono Samoa nei i le nei fo i tu sangaru oro lima o le tu wanga la lea wato i lava sa ia mai a le aso maliu ia wa le vai aso le aso whareile le Good Friday ia po o le aso maliu le aso sfulwalu ia aso lua sfulu no le pa u ia i le aso sa ia lea o le yai ia le aso le seta ia o le tele o le sivaenga le mai tau ia o lo whanga solo ia o ngā polokalame fo ia wha evangelia ia o ngā sa o le aso sa nei le aso sa laupama ia la whanga solo ia mātoua o ngā polokalame ia o mātou tala whaatino ma mātoua o ngā siva whaitanga e wha manatu ai le aso sa laupama ia ona o lo le vai aso fou ia le tapena pena i le aso sa o le toitu i le mai ai o le aso maliu le aso freile ai toi faatalo fatu tatou polokalame tala falava Samoa ia mai lau ile le peninsula nei le nei taiao faamalo lava le soifo manuia malo le usu sivaenga sia ua amatalia galuega matiu tele nei taiao faatalo fatu malo le soifo maua ia pe foʻi ona faatalo fatu i le whaafunga wai pulenga mala uwhainga ruenga le company supermarket ya Frankie whalito ia mei msalata uwhainga ruenga ya lanta ulala uma maisis vaenga siya oi matautu ya maalola lausa maalola soi whamaruia anga ia tultato whaafila imultato whaatalofa le company supermarket ya whamato ya lanta ulala uma waitele sale moa masiusenga ya maalola usu maalofo le soi whamaua ele nei tai awa talawantu le sunga ya tau tua ai tu tangata po wono ia le lo mafuta mai msalato inga nai malepone Australia manuia tele tiu te mawhaival nei tai au ia whaatai tele lava de mafuta mai ai malato no le o tato nei male tu lai fitu ia tato se pai ile lua i fasala bananto tato telefo te silfia o a fo i mea whamawina lo tupu tolu tato o tunu a maisa nei tala ia mai i atu motu o Pasifika ma le nei tu ia a mai se fo lalangi so inatu ile nei vaenga le tai au a wal silfia Whaapaponga i tala whonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa. Le silpaponga o Samoa, le 2AP. Talo whalo tātou atu no o ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. Ua te aitua apolima, le atu wasa sa wana tau wasa ele tala vau ia te vanga ka Stony Powesi Hansel. Ai wa e whanua malamanuia, malona wha ailonga le Bachelor of Commerce o ia o se tasi o le vasenga wha au umai le Universitea wa o Samoa. Ile vai aso taruai. E tolu tau sanga na sa ili ai te vanga mo le wha ailonga lea ua ia umia, mana sau nua e wha amalia loto, le wha alonga ina lona ingoa i le lisi o e ua wha amanuia ina, i whailunga tawalo nei. Whawhiwi inga mara whtai le tuai, ngā lo whamalonga, malona ngā lei, le se rorana, a whio e le taunu malmanuia le nei tamwhainga. Ia e tolu tau sanga whapenana, whatinui nei, pokalami leo le Bachelor of Commerce, ia, Mitchell Accounting, mai Economics. Ia, o le lui tau, mai tau ina o le opportunities po anga avanoa i tono whalewhenga luenga. Ia le tuspasi e le mawhaiona e ngawa atu tono whalewhenga luenga. O te vanga ua lua se furuma le tolu tau sanga le matua o le soifua, ma o ia se tasi o matai au pito i la ititiro la tau ainga, le a fo ina i sau noa, o se tasi o whaafita uli ma o se lo i tau tele i lona soifua a o ina, o le tau whaapale ni ina leo lona taimi, e tau si ailona ainga, ma whaawa waiana o onga. Na o tau wina i le kulisa o Don Bosco i sa la whai,
le ana silia wawai le tausanga lua felua se fulu, o na fio anga o samale ulu masale lolonga, ma ina ua fasilingia mo sana faa malo si au, na ia saunuai, a faya lulu ina le fatu le lei mana loto mawulalo, e tawi mai fo ile atua ile sele ina o fuole le o ngaruenga, ma le loto fia, na mamoli le faa fitaya ka stoni mo na iona ainga, na lango ilona faa mwe. Ia, o tangata ia mua na tai tauna mamoli ile whamua mal whawhatai ia o nei o mātua mal tausinga mai tawale temi ula titi ai whasosoro mai lawa ia i ua i ona tau mai ia lau o whamua. O te wanga o loo ngalue nei i le matanga luenga tupe. Ele i mawhai o na te tali lo i mata o le langona o tia. Haoanga ia tule tina ia Meilin fuia Polivia e tau a awina lo na whailonga ti kiri ia o onga tūlanga lua. Le Bachelor of Education in Primary i le whaau unga a le Universitea wa o Samoa i le asafare le lwa yaso taluai. Na saunua Meilin i le Faatalanoaga matala fau mai vai whanua. O lona whaau unga o se aso fia ai o se aso fo i o loi mata o le whaanoanoa. Langona lava le mita o le anganga e sili langona whaftai le atua. Tausanga e tele sa taua samai ai. Ni tai ao se langona e tumu le loto whaftai le atua. Ona o le au siama au maua nei amanoa e maua e loto spasi. Ole aina i o mātua. E se langona nai malinge a voklo i mata. Ai whaftai so anti pase pricing out until no mai anil tai au mai Australia. So mama lava tutulu mai lo fa unga. Ai pe le nga whaftai na ile atua. Ona na lo famlo na ngale. Eu whaftai no ina nei aso mo au ai mai se o e o fa uina nei aso. Me alo fasili mo olo fa na yo tua ngane me na yo so. O te o whalo whātu ai mo i la ua. So ani whātau singa so matu ainga. Na ia tā ua e wilava ua wala matua a, ai o lana lea mea alofa ua tau i ai le ipuvai na asu, mo le soifua tau iwi, o Meilin o le unga lue i lea onga le eka le sia so fito le toia fio mai, ma o le taunu unga o lana tau sini onga, o lo o wha moe o se lui tele, mo na i o na alo e toa fitu. O se lui tau vo i lea mo i lato. Le lato o la tupu ai ma vai mai o wha uti na o le hainga. Luas whetau sanga o whaia o ngā o tele i maua lawa se tusi. Ia, o le teimi mua nei o maua ai nei whaai. Longa pe o le simia na o malinga i lawa o lui mata. Tai le atua. O na le potoma le ata mai wa mai hoa. I lana wha amalo si au mo whanaua o ngana i saunuai. Ai a le a fia maua nei aso wha pēne i whanau. Leo toi whaingo fie. Ai le ua se tusi pasi. Te le maua singa luenga leile numalai. Ta ma whaia onga. Challenge o so. Ia i manuia o tua onga mo tusi pasi mo whawhifia i nei mātua ma ainga. O Meilin fuia Polivia wa whaase fululua tau sanga le matua le soifua. Mai le a fio ongo tua na i mamatau tui whalea lili. I talama le Pasifika. I le sasau whaafia iosa wanga i le atunu o Papua New Guinea, o le lava ua o ina ua susunu la ina tangata sa itulou. I le lipoti ala le tio whaavau maloa ni sila, ua whaailoa ai le susunu la ina, e se kenia le au whaatupu whaalawelawe i le atunu o se tase tina. Na whaasawina e se isi whaala putuputunga le soifua le nei tina, ma whaatoputope atua iloa i le maotanga se ngase, e whaitau maasina o whaata o tolia i le whale mai mo tonga fitinga, o lona tino ua awhia umai le mu, ai o le i tūtā ua, e le i whanoa i lona soifua, ua whaalia foi e te ale tina lea mo le whale mai, ai e le italia ina lona ainga o na avatu le whale, e masalomia, o le le fia wa ai o le ainga i fōlinga ma le tino le tina, na awhia i le whalavelave, o lo o tau mo whaipea le malo i se isi tula whono sili atu o na onga o na whaasalanga, e tau fia aisa wanga matu ia nei ua tutupu i Papua New Guinea, ai o le mata upu i le tinale nei ua whaasolo i aiso esu enga, ale ofisa o leo leo. I tala mai fiti ua tautino le palemi o fiti, ia se tiveni rampuka, e leo sa oni lana whainga malo. Mole tongi no la funga whaopopopo tariffs,
Ale Presidente Amerika ia Trump le ua whaalawilo mai le vai asu nei. E se 40% le tutongi whaaupopo o le atu ina atu ilungo uloa e awina atu i Amerika. Pei mai le pale mio Fiji i le Fiji Times po le newspaper le atunu u. E le iwa ima mauro na atunu u se tūlanga whaapea ma e whaisi whainga tau whainga whilwhilinga le a whaia. Pei mai rampuka o le atatau loa na wa ai i nisi maketi fau mo ala tau oloa e awina atu i atunu mamao. Na ta ua fo i le pale mia o le tuele le iai o no lo iai fo i na i ala tau atunu u wha awo i le lalolangi o le a ai iai mo se fasoso ani. Le pepa wha umtalanga mai le malo, ua ta uai, o lo ngalulu e so tau au pēr masui o le malo Amerika, e sa ili sina tūlanga e wha i titia ia a whianga o whainga tutongi wha au poponei, i le soifuanga o tangata ia so tasi. Talafona mo le nei vaenga le aso, manuia tele fe au mga luenga, whenga iei malea tunuu. Whaapoponga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 o amo, whaamo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifamo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iwa. Le silpoponga o Samoa, le 2AP. Sa wala wan sine vaenga le taia o lea ua se 10 minuta te nili tu le fitu lea ua whaafonga le tātou atunuu e le lua i whaasalawina ato tātou talafau le nei taia o pea ona tāpina ina mafunga ina le sunga matau aina i saako ia e le nei hui taia o lona toi whaasalawina tu ina atu pe atali tu le valu e le tau nei me tau tia ni se o tala e pea ona libo tia ia a maiselo vesi le tonu le atunu o Papua New Guinea whaisina leva Paisina umi tele o sanga o tō nai e a pēna amatamata mai lava e ka mai vivesi lava. A lea ua i u lava i nao o io o onga lava e ngata ai. E a vai ngai whaatau nuina i mea neo vivesi. Ia atu lau o lena whaafonga wo o lava i le soifu o tangata. Ia maltino o tangata ua sunuina atu lau le whaafonga mai. E le nei vai ngai le tai au. Ia o le tele nao atu no ulewa iai. Ia ma le tilo fo i le whewata wa i o lea malo i lea malo ia o lea tunuu i lea tunuu ia o le tūlanga lava nā lea lo iai tātou kana mana whaanga solo lea ua toi tala atu tātou leina telefoni lua te swalu o ma lua te swalu lua after fitu i le tau nei ia ona tātou me i lea i lunga le tātou polo kalami o le Itarina's Top 10 si pa i le tāla valu ia o le toi wha salo nātu mo tātou telefou a talo fa toi fo le matanga wenga le leo ia mai sena i malo le malo tiu te failunga le tele ia malo le usu malo naval soi fo manu ia nei tai au fa talo foi fa fero ia tu i le fale lo fa to anga ia la to la umalava i nai funga leo vai tele sale longa ia e pe ora iai fa talo fo le matanga wenga le soi fo malo loina ia i le nei tai au malo le usu ia malo naval soi fo manu ia mai se foi fatala fatu le falapo tonga tau insure soifua ia lo tato tunu atalo fatu le Apia Insurance Company na i tufi opa ia ma lo lavel soifua ma wal nei tai au ia fatalo fo le malo la tunu le mafuta mai la tol tato marketi funga lei ia ma lo lavel soifua maruia ma lo le ala usu ma lo le ala po ia mai se foi la to ita pena le malu o tai au o le au fai se fe panikeke o le keke puaa ia alua to i male moa o le i ai le taia o po lava wa e ni so i la to e mana mia ka mafanga ia ngalo ia le nei aso po fea ia nga ia ia la o seki me uma le se me po le ai e fo ini se nga i mai ia na sina vai velo le taia ia bo sina sai mini o le taia ia va nga ma sani lava na ia e pe le tato por la me fa mina tu tali la ma lo le taia ia ma vai po wa ino fala au ma sani le taia mai se walpita la awa nei matua mo moli nei whanau i la toa onga ia i le nei tai au wha malo la wale onu sai ia malo ful whaafunga mai hen manatu tātou se sina tātou musika le nei tai au ia lea ua tāpena mai leo whabes lea le tanga moa aswao Felice Mikaele whailo le whaoltanga ia tātou to liu mai tātou to iai foi ia inisa tātou programi whanga solo le tai au
Whawhiwhianga na ne vaenga le tai au mai leo vebese le alaitanga moa swa Felice Mikaele whailo le whaaltanga ina ua sifulu valu mini telete neili tu lai fitu. Whaatalawantu le sunga whaafitai a mosa. Ya, masalanto ainga lelo mai futa mai Melbourne, Australia. Ya, manuia tele lava tiu te mawhaiva o le nei tai au. Mai se whaatalawantu le sunga somaliu silsele tai au manuia le nei aso o le sunga ya ta Ape Filippo. Ya, ma le selanto ainga ya ele nei vaenga le tai au ma lo whaafitai whaafunga mai manuia tele tiu te mawhaiva i pe o na yaile nei aso lua. Tātou se mai, tu ina antu le tātou reporting nei le tala le tāu mo le tātou tunuu. Ia, ele nei vaenga le tai au. A o tāli tādi ai se whapoponga lanta mai le tala le tāu mo toke lau. Ele tai au nei o le asalua. Tala le tāu mo Samoa le ana whamawina mai le ofisa le vai tāu le peninsula mo le nei le tā lima le vavao le so. A o suinga nei o whamatalanga winga lolo wa le tāu mai le matai tusi A. Ele matai tusi B. Whamatalanga winga lolo wa le tau numero tasi mo lau whanua o Samoa. Whamawina le tā lima le vavao le so le asalua savalu aberila lua whilua lima. Whautuanga o timunga mafo whabarusia. O se vaenga o pēr mao le ea sa fiai Samoa i wila mawhai titili whapea timunga mafa e maiselawa i vaenga mauanunga. Ua ta oto mao nei i saute i peitai. I aile wa ai mamao o le a whaatupula ia i mātu o le antunu u le isi vaenga o pēr mao le ea. E le aso lulu mo mua ma ono au mai ai ti munga ma mafa whapea nai wila ma whain tili. O nei wingo le tau lo whabaru si ai pia whautuanga o ti munga mafa mo Samoa a o whaantalitali ai nei swinga ma ale le tau. Ai mo le sola wa ia e ma tele ina langi le nei se vanga na ai nai wila ma whain tili vaenga maua lunga whapea ti munga e to ulu vava sonuai. O a fianga e ono alia e mai ai e mamafa timunga pua oa masese e awala i nufanga mauanunga e lolovai e nufanga i tafa te whaala e whaatau tau savili i taimi o timunga. Ea, o le isi whamatalanga winga lolo wa al tau le atu ina mai pa tali tula lima i le afia whinei. Good morning once again, Samoa. Here's our public severe weather information number 1 for us, Samoa, and here's our transition of severe weather information from letter A to letter P. Heavy rain advisory is now valid. A trough of low pressure system that affected Samoa with thunderstorms and heavy force mostly over highlands in the past few days has shifted further south. However, another low pressure trough is forecasted to develop north of the group and likely to bring heavy downpours and thunderstorms from Wednesday. This system prolongs the validations of severe weather information for Samoa, but as of for today, mostly fine weather but from a few thunderstorms likely over highlands with isolated showers. Potential impacts for Samoa, heavy downpours with poor visibility, foggy slippery roads over mountain passes and ranges, pulling near roadsides and waterways. Expect gusty winds during rain. And our next severe wind information will be issued at 5 o'clock this Tuesday afternoon. O le ala ia ilwa ia lo official va el tau tan lima. Ele a fia finei le ama wel faitaunga lona lua. Ea o winga lolo wa lo tau mo lau fanua o lo tato tunu. Tātou se mai tala tau mo vaenga o Samoa lena whaamawina l'awhali tula lima i le vaveao nei. O au susua savili le matau polo lo oftiai Samoa ma fiai la tunuu i au matimu ni su taimi peitai o se vaenga o paua maalo ea lo ta oto pia i saute o Samoa. Au tuango timunga mafa lo whamalu sia pia mo lau whanua umo Samoa mo o polo ma na buteli se la whai whamawina le so e ma tele ina langi le leise vanga nai nei timunga ta uluwa vasoluai. Whapea nei wilo mwhait tili o na iai i vaenga mauanunga. Wenga le tamai mo le aso tai au le aso lulu le ato ulua vasoloa i timunga i nisi o vaenga. Tala le tamunga te whale o lo tātou antunuu mo winga le tau o au so savili le matak polo lo a fiai o ngā sami o Samoa. Wenga ngā te whale mātu mo le soma le aso tai au e angele matak polo savili mai sa e sfulu kilomita le itula o ngalu e tasi anga yatu le lua mita. O se vaenga ngā te whale saute mo le soma le aso tai au e angele matak polo savili mai sa e se sfulu kilomita le itula o ngalu e tasi i le lua mita le mauanunga.
Here's our morning issue forecast for Samoa. Situation in most easterly wind flow prevails over Samoa, with associated clouds and showers affecting the Caribbean at times. Meanwhile, a trough of low pressure remains to the south of Samoa. Heavy rain advisory remains in force for all land areas of Samoa. For both the Polu and Hawaii for today, mostly fine but from isolated showers and a few thunderstorms likely over the highlands. And for tomorrow, isolated showers with possible heavy force. And is our morning marine forecast, and most easterly wind flow affect Samoa's marine waters. For the northern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour. Waves are 1 to 2 meters. And for the southern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour. Waves are 1 to 2 meters. Ya, ole. Mani nongal nang talang tang bultan tu tunu. Ele nei vai ngale tai au e pe on na fa wina mai. Ele official vai tau. Fa ba le luat to kilau. O lo ta liel reporti lan ta mai talang tang mo to nei tai au. O na ole ngatan le reporti santo i mai. Ya ele afia la son nafi. Fa te tele lava ele pulenga ba le ofenga wenga le official vai tau ben suna bonu nei. Ya ua ta o to fo ile ta o tongol ta to talang tau. Ya ele nei ya solua wa alfa fonga mai a lo ta to wa tunu. Ya ole fo ia stasine o ta to vai nga ta wa ya on sila fia le ta to tunu. Ole polo ingo fa la tupu fa fo se e mole tolu sulwaso a wale tulanga a faina o le tise ua iai nei. I le whaamaluina i le malo o le tolu suruaso le polo ingo whanavlawi tutupu whaafose i le atunu ua atoa. E sa ili fofoa i le mawhatianga o whiangai nei ma le whalapoto tonga malo si anga wha el tise. O le EPC i le tau whaasosoina o le el tise nisi o a fio anga i polu o lo o whaawa upea o na ngā lulue va valalata le ofisa tūtutonu. Mo le whaafoina o whanavlawi whaafose i mamatu ia le New York. Ma le EPC ia mautinoa lo whaawau pea le au onanga mo mia e whaititia i nisi whaafitauli e toi tutupu mai. Mo mua talalata i le au onanga ale EPC mo le iltise. O lo whaanga solo pea le whaasoso le iltise mamata i tū whaafitauli alia i mai i taimi uma. O lea whetunda inga lo oiloilo tutoa mai lea taimi na ia ngā whatia maonga tusa male mna o mianga. Whaasosoina le tise i taimi maaso whaatulungaina. Whaatulangan ngā luenga whaasoso le tise le vaiaso whaatasi maswinga pe amana o mia. Ia pale ni tusa leina malo losio le a whaongaina le taimi tasi e au fiai le leina malo si tele ma le leina malo si le titi. Petuna inga tala whengai mai mata uputa itasi a wale wha leia ma le wha soina to le tise. Au onanga ilai na malo se le tise ma no whanga maale ale. Au fiai whale ma i tele mtutua ma no whanga lo wha lango le tise e ngau si mai le sua vai e peo whangaloa. Sauni atu, tae le whanga, ma le leina malo si la maunga. Wha pea se vaenga le leina malo si vai tele o lo tu mau pea ona lea fia ile ele tise whaasosoa. O le afi el tise wha o ngā wha vai taimi, ua fuafua e tau du umai le itu lai tolu i le aso afi el tise le tu mau e so soani le whaasosoina le tise le atanu, ma wha i titia i whaafita auli ua tutupu mai. Wha awau pea ngā luenga wha aleleia mo le ngā luenga tau el tise. O lo wha awau pea ngā luenga wha aleleia le EPC na ia mautidoa le toi vawe fo i o le whaafita auli o whiangai nei mas vaenga le atanu, ona o le tau whaasosoina o le ele tise. Ngā ruenga whanga sola New York i le taimi nei, o lo whaawau peo na ngā lulue le New York, mo le lua sulwhai tu la i le fitu aso lo vaiaso, e mata i tū, ea, ma ta i mua i ngā ruenga ni whanau lawe tupu whaafosei, ma au nanga i tali atu o wāl whaasoina, tala nata mai le tūlanga o iele au nanga tau il tise tono le atunu. Ilo, to toa fianga vaenga maoti, mai le tise, o lo tau la i le iloilonga New York, tau rātou i vaenga maoti ma tai tua fianga, ma lo i tau a maisol wha mua ma na umia, o lo matua o onga o na fianga, o na o le tulanga wha sosoa o iai nei le tise. O le fontanga,
Mai vaenga ma oti sa fai le asolua a Barilla ia awa ta yala mo whaanga solonga o lea i loilonga. Au nanga tani anto mo so swani mo lautele, so swani ni York e ngā lue whaatasi bari BC e sila titoa uma, ele au nanga tani anto mo whaana lawe tupu whaafo sei. Whautua ina mtalu sanga ina le anto no lautele ina ia sila i whaasalonga uma, o loo tu ina atu ile au whaasalonga na balo, mole tulanga le whaanga solonga le so swani le tise, ma le tali atu i whaana lawe whaafo sei. Wanisi wa mtalanga, whaafsili mai, numero le telefoni ale EPC, o numero il telefoni al malisi anga tau il tise, fitu tolu fitu lua wha, fitu tolu fitu lua wha, po le fitu lima o lua o whaatasi, fitu lima o lua o whaatasi. Ale ofisa tu tutonu mo whaafoina whalawlawe tutupu whaafo sei mantu ya po le New York, wala au le iwa fitu, po le tolu lua fitu lima iwa fitu, po le tolu lua fitu lima iwa, e whaaftai be le malo Samoa le onu sai, ma le nofo ma le malabo le aturu lo tele, au tātou iai le neiva ai tau whainga tāle il tise, o le a whaua peon to inantu li poti lanta mai, o le tulanga o loo iai la latou au nanga. Ia, tau mwhai lava e vato umal tātou whaasisilanga da, ia ona i te le lava lona tāua i le sila fia, ia, ma le nofo ma le malaba fo i le tātou atunu, a baise latou, e la lampapa au i vaenga tonu lava, ia, le alo o whaisina wha le tonu mai ai o le tātou il tise, lea taimi ma lea taimi, ia, o le tūlanga le nā, ma le anganga le nā, ia, o le alava i te tala pia le tātou ofisa le ale New York, ia, i nā i tona i mato le nātou ofisa tūtutonu, ia, pe wala au le iwa fitu, ia, e whaafsile e monisi vaenga, ia, o sesi i vaenga, mana o mia le psoswani, ia, wala au le iwa fitu, ia, whaafso tai tātou numero e pe ona tui nātou. Ai, talawai o leo awhaton le tu la fitu le tai au, ia, leo tātou se malunga le tātou pot lama le Terina Stop 10, whaatalo watuai, ia, le tamaitai ia Terina na whai wala usu ia onga le tai au, ia, baisona yalo ma whanau a onga, ma nei ai o le tutulu a siti nā sia na interview atu tātou telefou, wha mailana wha matalanga, e challenge lana whanau, i le maua le tu spasio na ia le tina, ia matua ilu i tau lawa i lana whanau tu tilo, ia, pa pena fo i matata walo ma whanau, ia, o le vai aso le muli rei wa o onga, o le nei fo i kwata mua ia wha amalos, ala wa talo whanau tamai tai e Terina, tātou se mai, tātou whatunga le Terina Stop 10, tālu walo, whafonga le toi whaasara wadātou tātou telefou le nei tai au. Tamua le tātou e Terina Stop 10, ia, mai le whawhiwhianga le matangi mai se sae, alo mali elo wa ole aso lua, fai mali e wara kope kopea. Solo mia,
Avata Vale, se Yaluan Bebu, Tepatau Lai Tanata Tutu. I fight till if I take time alone. Eu se fala velave so se tanata. Avata Vale, Awale sono fiti vale. Le forma umile n'awano foio talane. Vai le iluma wale talano. E moane foio le attitudi e le tramano. Avata Vale, se yaluan to anamo oil so ia mountain Ciao si sulla forma e le gacciai sono nei fa per foglio Avata Vale Awete Anoma se tanata ile awala Wai le night mighty ala Maua leo siaki sao ile sela Avata Vale se yaluan bebu O fau tu anamo leo so ia mautu Sisi tu la e gatai sono nei fa per foglio Avata Vale se yaluan bebu Tepatau lai tanata tutu Till if I take time Io si fa la velave so talata Avata Vale Awale sono fiti vale Le fonga umile n'amano foglio talane To anamo oil so ia mountain Ciao si tu la forma Le gacciai sono nei fa per foglio So
whaatuku Toi uku reia paulo ia e whaamalosi Olo o e langi e taui O au e lulu o e whaasusu O le atua na te whaatuku So e tala wau o le whenga i no pou Wa ai le wasa ua so Tui lunga laula me maawa ne i tine I aloto tele whaia ina Uso e tala wau o le whenga i no pou Wa ai le wasa ua so Tui lunga laula me maawa ne I tine I aloto tele whaia ina Loto tele whaia ina Loto tele whaia ina Paviana le vaenga le tai au e Terina Stoughton mai le ovebese kuli Gurene Brothers ma le tau alanga Solomona ia e na ua toi 10 minuta le toi antalea le itu la e valu tatu se mai le sao le kolisi maulungo avele ia ma le whawhiwhianga le Terina Stoughton taf silfai. Wow.
Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Sama
Whawhiwhianga na musika so i whiwhiloi o nei vaenga o le tae ao o le tato e Terina Subtain. E na ua se marawalu wati le o tautonu mara awha minuta le turn ta leo le itu la valu. E a tato se mara tato whatunga muli muli. O le tawalunga vo i leo le tato e Terina Subtain. E le nei tae ao ia mai le au vai bese le fai isi le ai Naomi. Ia mai alol tato wa bese le tawalunga ai tato e Terina Subtain. Tato se saaloa. Ia isi isi vai fapoponga. Po le toi whaasana wadatu tato talafou. O le nei vaenga o le tae ao. Whaafafonga I talafonga le tuaipi I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi malifā iwa tasi tesi malitasi malifā mo iwa lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa ia I lunga o le tuaipi Facebook page pale ala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le tuaipi. Talo whelo tātou atu no o ai ala mai au se whapoponga o tātou talafou mai vai whanua. Ua te aitua apolima,
Le atu vasa so wana tawasa ele talavo ia te vanga Kastoni Powesi Hensel. Ai wa e whanua malamanuia, malona whaailonga le Bachelor of Commerce, o ia se tasi o le vasenga whaau umai le Universite awa o Samoa, i le vai aso taruai. E tolu tausanga na sa ili ai te vanga mo le whailonga lea ua ia umia, mana sa unua e whaamalia loto, le whaalonga ina lona ingoa i le lisi o e ua whaamanuia ina, i whailonga tawalo nei. Whainga mara whtai le tuai, nā lo whamaronga, malona ngalei, ele se rola na a fio ele taunu malmanuia le nei tamwhainga. Ia e tolu tausanga whapenana whatenui nei, po kalami leo le Bachelor of Commerce, ia Mitchell Accounting, Minor in Economics. Ia o le lui tau, o mai tauina o le opportunities po anga avanoa I tono whalewhenga lunga. Ia le just pasi le mawhaiona ngā waa atu tono whalewhenga lunga. O te vanga ua lua se furuma le tolu tausanga le matua o le soifua, ma o ia se tasi o matai au pito I la ititiro la tau ainga, le a fo ina I esau noa, o se tasi o whaafita uli ma o se lo I tau tele ilona soifua a o ina, o le tau whaapale ni ina leo lona taimi, e tau sia ilona ainga, ma whaawa waiana o onga. Na o tau wina I le kolisa o Don Bosco I se la whai, le ana sili awa wai le tau sanga lua whelua se fulu, o na fio anga o samale ulu ma sale lolonga, ma ina ua fasilingia mo sana whaamalo si au, na ia sau nuai, a whaia lulu ina le whatu le lei mana loto mawalalo, e tawi mai fo I le atua I le sele ina o fua le lei o ngā ruenga, ma le loto fia. Na mamoli le whaafetai a Kastoni mo na iona ainga, na langolango ilona wha muimoe. Ia, o tangata ia mua na tauna mamoli ile whamua bua, ma le whaafetai, ia o nei o mātua, ma le tausinga mai tawale temi na ula titi ai, whasosora mai lawa. Ia, I ua I ona tau mai ia lau o whamuimoe. O te vanga o loonga lue nei I le matanga luenga tupe. Ele I mawhai o na te tali lo I mata o le langona o tia. Haoanga ia tule tina ia Meilin Fuia Polivia e tau a awina lo na whailonga ti kiri ia o onga tūlanga lua. Le Bachelor of Education in Primary I le whaunga a le Universite awa o Samoa I le asafare le vai aso taluai. Na saunua Meilin I le Faatalanoaga matala fau mai vai whanua. O lona whaunga o se aso fia, ai o se aso fo'i o loi mata o le whaanonoa. Langona lava le mita o le anganga e sili langona whaftai le atua. Tausanga e tele sa taua samai ai. Ni tai ao se langona e tumu le loto whaftai le atua. O no le au sia ma o maua nei a manoa e maua e loto spasi. O le aina I o mātua. E se langona nai malinge a voklo I mata. E whaftai so anti pase pricing a anta no mai a nail tai au mai Australia. So mamao la va tutulu mai lo fa unga. E pe le nga whaftai nai le atua. O no na lo famlo na ngale. E whaftai no ina nei aso mo au e mai se o e o whauina nei aso. Mea lo fasili mo au. Olo fa na yo tuanga ne me na yo so. O te o whalo whātu ai mo I la ua. So ani whātau singa se o mato ainga. Na ia tā ua e wilawa ua wala matua a, ai o lana lea mea alofa ua tau I ai le ipuvai na asu, mo le soifua tau iwi, o Meilin o le unga lue I lea onga le eka le sia so fito le toia fio mai, ma o le taunu unga o lana tau sini onga, o lo o wha moe o salu I tele, mo na yo na alo I toa fitu. O se lui tau vo I lea mo I lato. Le lato o la tupua e ma vai mai o wha utina o le hainga. Ros whetau sanga o whaia onga o te le maua lama se tus. Ia, o le teimi mua nei o maua I nei whaai. Donga, pe o le simea na o malinga I lava o loi mata. E tahi le atua. O na le potoma le ata mai o mai hoa. I lana wha amalo si au mo whanaua o ngana ia saunuai. Ai a le a fia maua nei aso whapene I whanau. Le o toi whaingo fie. Ai le ua se tusi pasi. Te le maua singa luenga leile numalai. Ta ma whai a onga. Challenge o so. Ia I manuia o tua onga mo on tusi pasi mo o whawhifia I nei mātua ma ainga.
O Meilin fuia polevia wa fase fululua tausanga le matua le soifua, mai le afio ongo tuana I mamatau tui falea lili. I talama le Pasifika, I le sasaufa afia yosa wanga le atunu o Papua New Guinea, o le lava ua o ina ua susunu la ina tangata se itulou, I le lipoti ala le tio whaavau maloa ni sila, ua whaailoa ai le susunu la ina, e se kenia le au whaatupu whaalabelave le atunu o se tase tina. Na whaasawina e se isi whaala putuputunga le soifua le nei tina, ma whaatoputope atua iloa I le maotanga se ngase, e whaitau maasina o whaata o tolia I le whale mai mo tonga fitinga, o lona tino ua afia umai le mu, ai o le itu taua, e le ifanoa ilona soifua, ua whaalia foi e te ale tina lea mo le whale mai, ai e le italia ina ilona ainga o na avatu le whale, e masalomia, o le le fieva ai o le ainga I fōlinga ma le tino le tina, na afia I le whalabelave. O lo tau mo whaipea le malo I se isi tula whono sili atu o na onga o na whaasalanga, e tau fia ai sa wanga matu ia nei ua tutupu I Papua New Guinea, ai o le mata upu I le tina le nei ua whaasolo I aiso enga, ale ofiso leo leo. I tala mai Fiti ua tautino le palemi o Fiti, ia se tiveni rampuka, e leo sa oni lana whainga malo. Mole tongi no la funga whaopopopo tariffs, ale presidente Amerika ia Trump lea ua whaalawilo mai le vai asu nei. E se 40% le tutongi whaopopo, o le atu ina atu ilungo uloa, e awina atu I Amerika. Fai mai le palemi o Fiti, I le Fiji Times Polinos Pepa le atunu e le iwa ima mauro na atunu se tūlanga whaapea, ma e whaisi whainga tau whainga whilwhilinga le a whaia. Fai mai rampuka o le atatau loa na waava ai inisi maketi fau, moa la tau oloa, e awina atu I atunu mamao. Na ta ua fo I le palemia o le tuele le iai o nolo iai fo I na ia la tau atunu o wha awo, I le lalolangi o le a waava ai iai mo se whasosoani. Le pepa wha umtalanga mai le malo, ua ta uai, o lo ngalulua se oso tau au pea masui o le malo Amerika, e sa ilisi na tūlanga e whaititia ia a whianga o whainga tutongi wha au poponei, I le soifuanga o tangata ia so teitasi. Talafona mo le nei vaenga le aso, manuia tele fe au mga luenga, whenga iai malea tunuu. Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo o le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP. Solela, susuluman, maumana tuai. Ia Samoa do o te nofoaki. Pe wha pe fe, na ngalo atu oe le vai. Samoa o le peni, o te fia iai. Solela, ua susulumai, maumana tuai. Ia Samoa, no o te nofoaki. E wha pe fea, na ngalo atu oe le vai. Samoa, o le menina, o te fia iai. Mai se mataki e mamoli atu ai oh ua lo faina sa o atalasi ani mai se mataki e mamoli atu ai oh ua lo faina sa o atalasi solo alla fuia o na paulo le sami la pe la sulumia ele masina e fa a pe fe
na ngalo atu oia ita Samoa ole penina ole Pasifika Samilua tine vaenga le tai ao lea ua se fuluma le tasi minute te nei le itula e valu ia ua whaafonga fo ilo tātou o tunu utulanga pe ona iai ia le tātou wa telefona sa toi tu ina tunu nei vaenga le tai ao ia e pe fo ina whaai lo taimo sola ia le tātou malo whaana lungia nei tai ao ia o le fionga ia whaaso taunua ana seto sivilio ia wala fo ilo mawava alua ia i tātou polokalame pe ona iai ia le nei tai ao o le aso alua ia whaatalo whātu i lau a fionga whaaso taunua nei tai ao malo lava sa i whomanuia malo le usu malo te whomanuia tu whiri pe foi ona whamalo le tātou tunu ia me foi la tō walewa whiala walewa na su e mai oe e mau malo ma nonu ma ai su e mai oe nunga leki o ia e bi e whapena te rela tō voi e laua mafuta mai hauta mai ia de anga fo me sole le usu mai ali e abe kakange ia le alam kakange ia pe siko tiki ia penga ai langa na e mo le sifo le vai lau langi le vai te mine o so ia fiala fai longa ko ruse ia fai loku a lang ia nga la ka ko ket fo o si la savani al to le va ka ya ma fai ket fo ki vole le o qua o mo me wa ma kai da so e to te ai so ma ia di ta fi o tu la ma sa de wa ma ka fo nga pisi me le wa ia ma ka fo nga pisi me le wa ia wa o so fo to te le so ta tu e telefoni ave vesi la tau la o le mai tan pa sa oli e de fa ku su sali foi vesi la fai mai fa foi e me tu pu ya tato o fanga ma me o ka ma po ya ala e malesi fai ka o mo me fa ka o inga o loa a ka o fuala o fa sainga ya o kako ya de foi fai ka o ya kako mo mo ya ko inga ka o masa nyare yo o save wange o lesi a sunga ke papa ki o lesi ku ya ti fa pe ha o ko ni do por ana o langi de wei ka ko nei e de yo nga fai me fia o le mia sidianga o ka ko fai me fia o ai e o nga le pikola au ya la fo ye la ko pikola au pa a fa yo la fai loku ya la fo yo le fai loku la ko pikola au a fa yo ko ka muka mare ko ka mako mare ko kama ya la fo ye yo ai foi por kiki a la foi de cor por kiki foi o meu computer ia o meu farinha computer foi família no pele ni isso mamma fanga fale dei la mo ninguém ia so a fa pear pule ia o mo kwa ke de o ngala foi o mo maka nga ka si mera ole ske pulonga fiera o ela fanga mo vazo ia ol tulanga na fa talo fa tule sunga ya va ai ya ale lo ma buta mai o la oli mai lo so atau fa so ya tulanga fo e pe ona iniso por kalame ne yaso ma ke fo ko kwa falari ia o ngi po se mi orte ole iva pe po ma fo ngai por kalame ngai pues ma ko va nga la pues va ko ngai ole mene o e lo fionga va so o ma to ele le o lo connection ni me o la fu manua ka ilo ho kala ngoa mau malo yang a povi pe mauala u ngana lewa amule wali o va ma tuenya me wa mai wali ngai ko kam si o e ya han fa ko nga foi nga wa di fa pe ka u fa la ka pisi nga wa ku la lo yo la ka pisi la ko pe o me ko kia ya nga mau ma ya ma Leana wa talo wa tu foi le sunga ya langi malo fiatal sau ya le lo mafuta mai I Sydney Australia na Miranda Sydney Australia ya ole wa ya tanto wala talo fa malo malanga manguia ya so fo manguia le wa talo mai le sao le fionga salaula ya ma ua le yakuri kalongolongo mai kausi ko inga malo salaula ya es como una malola la que más café ya y ya le cuer mi ca ya
uleanga ke alofa ku ya ke oe ke kuo mo ya la nga ngoko ma fai fa kasia ka ua va nga mai la foku fa lo mai ale la foku fa lo mai fa ri mangmaro o le foi ale lo se so mai in ka malo ale lango mai nga yo ku fa finge ma nge ke wa umale le bala ya le ka ke fiwa ka mai ka wa ku fa mole ko le ke mi te le ka ya saro sei ka wa ku lo fu salvai ka pa ya nga ko yo langa uma foi fa ku kongol pa ya ai maulu no dal pa ai maulu no dal man makka ya ai fa mango kolol makka ka sat o malo ya o neile sa wele tala ta wele ele pe ele tai le aso atol nei sua va solo aqua o inga ile au nga ai oi le ai o le kai nga e ka o ko sau ke no ma kupa ke no ka o ko mo ningo ya wala wali nga kupa ma ia nga kala o kai papa o kai lo ko ai mo wa ile alle ai lo fa nga fai wa marka o kai aso lo wa io e mo lo ko e pangale maluri ai ma ngol malau makapu ia e ngo fo nga piko yuka ma baba inga pa ma malo me si yo ngai ma wa ko ka manguia sai nga malang ya nei elanga o ka ko ele me fa yo kala asia aya kale fa kuro wa kale fa kuro we ka me nga ko kale fa lo ya ai ol ka ko mo wale de pia male aka ia fa tenga la ngo mama ia venga mo ki au tenga idea so mole ai wala nga wala wa o mai e uma foi ma o ma si o uso a kura fa e ko e asi ma va ai le fa sa o si ma ko i fa isu yo la nga o me al mu wele ni meska nga kokas me ke uma la yeses pero foi mere upue e fe lolo al malam au ma kwai malol mu wa ma ngalo ya paso ai le ma ngalo ya ngalo ya kopili ai le ma ngalo ya kupa so ese ma me ale ngu ya por me nga ka kam fai yang ye loka ko wol malam ka ma 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 le paso al me ale ngu e paso le ya o paso le o sa le paso yo la kwa ka vole le manga o nye ya la wa la fa ya ia makaulia la awala la lungi ala kilo ko inga ba ai ngai ese fai sua vole le que va ia ese fai sua so o kang fa ali afa so ya o kang ma se fai sua se fa ali ali lungar ka ko live ia makaulia voila o le fa fonga samo so winga ula ku mal fai sua o ke amare ngu fai le sala e luas furu se va ia o sala nga le ma ko e luas furu fer ka ka sa ki ingal fa sa wal ngu ia menga fai ko e ki so ese ma me fa sa wal ngu ya foi ala nga ko fia o nga o kele o fa nga inga ia fai ko fa singa ka o eso la ia pio la nga ko bala wa ko ia le la vai fai la fa ko ko pa ia ba fa lungo ko la vai dua si fu fonga mali ia ma se fa lungo ko foi pole ase anga ba kau nga le alu fa so mai ia nga mali kau fa yo mai fo yo mai ma male inga ngong ia se o kala la ka ku ki ko ko ai ai wa foi ngai aku ngalu ai se pinga ngalo ma se la ngongo se sui ia wa ka ko ki yo na ko ke e vai va pe lungo le la kau maru ia o se ko e so aku ngai lungo le ka ko wala le ni va ngole aso alo fa tai malo ia lo fa tu lo matua wai lo ia le se lo makor kin ki kia Manuel tai malo se kami yang ma ku le malo ke nga ngai se ka ku fa sanga ia ngalua fa po fonga po le fainga wa ko lua inga office ia va tai tele vala mai Manuel tele tiu tem fai val nei aso
Ia whapenga po, I soi po ia. Ia, soi. Mamano, mo ia tere nei aso. O le mele ia whaaso. O kanga o maku kua wea ko lima la la o nge mea ko I inga so. Lima la la o le makua pelo. Mano, se kau pelo fofua ali o mai risko inga Maro, mau ia kere ia ngā ruenga. Ia, o le situlanga fo ina lea ua ia ile nei vaenga o le tai au. Ia o le alau sumai. Fia fo ina I whanau o le la atu ua o ngā nei vai aso wa so le na uta ua. Vasa mun muli nei tu ua loanga ia to ia mara ista. Ia, o te lilo ia o ngai ma lo wa pe o ngai ma to ku ua ka ku ua isi tai au, ku ua isi stof. Pe ma lisinga ku ua le stofi ia maniswao. Te lo te leo o ngai ku ua le aso nek. Ia, ta lo falta to lunga leina. Ta lo fa. Ta lo fa. Garofa to. Ia, ma lo so I fo manuia. Oi. Ngau ka wakule. Ioi. Lea ua tau no mai fo ia le saola na fionga. Ia shera le kala le kafa longoi. Ia. Mo la kafe. Ia. Esa ore pese vala kai se olo nguku ale ngai. Ora kala kafa longoi ngang le kaya. Ole ele kafe ala. Ole sa ka kafe. Ana wari ali tofi. Esa ai ku pai ma tuain ma mai aka ko kiuke de kai vidi mai wari a kiuke lo ka fidi so le ka fai vidi mai ka mai ale foi fakalo fa mai nga o ele fakalo fa mai kodi ba foi lai la kai gongu ia o le nei lo bola ia o le wa fa kai kai mele nga fa mai fai ia nga o le uso kuir gongu ma kuir mo le o le asa ko mai ko anga kia ine ia fa me kia ne ele ni maruanga me ngo fa ko ka ele ni maruanga me ngo fa ko la wa ka mai va pe ma to lo bori el bo ko la leanga ya lo fa ku ye ni ka ole na kai de ka pola na ngo ba ngo ko ba wa ku ka pola bo kai mi yo ke voy a par ko ya le ngata la ile ya le kala ngafo ya mo malo nga u fa ngaku papel kinki kiao ya karsi ai wal me le ya ye papel le mo sava ye le mo po kinki kiao nga mo malo ya la ya ile ya yo u yo le mo ni parinya kau sama ke makua po ngasiko ya ngasiko le ka ser kau sama ke makua ya kuada te chau de aile ya que lo la mo malo ya le per se furu ya ya ai lo fa ku ya va pe vola lu va ser no tai nga wo mai ka wa ku ya nga wa ka mo ala la fa ngo ko le pe ka nga ye kwa ia o ngā ruenga, o ngā ngare ere ngisi mea o leo kau whai mai ngai tia pula le kua. Oi, o lai whai kua sima mga siya vanga whinga ia ia. Makuia no wa te rua. Nere, karsia ya wange o waya o e nye yasu. Tai nonu wala o mai. Hei ke roa li faso. E tu sa lei al to o lua lea. O nonu ma maumalo. O le fasinga ka a ia sone. Yo kaka ye kaka piko siri nga mi ole anga ila ko ai nga so ya yo mai ala kai mingi ye ka ke fiu fa sa ko ala sa wa maro no atalo vatu le tamai tai ate pora ya tau sala pensula ya ma lor se fo madvia e se la le le nei teine taia uma ai sawa mari puki ka ioi ole ata mai fo ia fa tangata matua fo ia la na usu ya fa talo fa tu voi le songa ya misi so na lote ya talo fa good morning man we nga wengo nei so lo fa ti ainga sa mo god bless fa tai ya fa talo fa tu le songa Tamara Mikaele ya le lo mafuta me misalato ainga nei vai ngole tai au ya ma lo lava so fo manuia atara fa tu fo ile sunga ya suasiaki
le uso ya Michael ya le lo mahuta mai nai New Zealand ya ma lo so fo manuia mai se na yo na tua a le lo mahuta mai o si senga ya ma lo la so fo manuia ya to le vai ngol le tai au alo ya o fa mana to ma sani fa so o ila to ya inu fala a ia ma pe yo anga masani anga o tai au te dia me fola o ingu kai au ia a me se ala to fo yo fo i mal fo mai ia ma mai de karavai ia mai mal fa ko ngai e fola o ingu le kaimi ma le kaimi ia ma o fe ve fola o le skanka e de ia o puinga to te dia na ko kere mo no le mai se yo ko nga se mo ko nga mai se e ko ke fiu ko so la mani me o suka e ma nga fa me le suka ma ka ni ya e le yo nga mani e le ya le si fo le me e ko mo lunga e suka e le ngungu ya e le po fe nga i mai ya so le vidi mai no mara ai você ko mo nga o vidi mai ya ta lo falta to lunga leina fa ma lo sei fo mo via ela foi fo mo via yo komba palima ma lo sei fo ya ma lo sei mo mo le la ba maro vamos eu eu ya le manuia fa tai va tu lo fionga la stala mai na isa sai ia le o ke ka ngoa ko le tai le na ko nga venga ya le fo wa o ia ko yanga venga ki a kwala au ya ka ko pa no longo ko te pelo la mau ma pu le si fonga ka mau la ngo ya alo fa bai o le la mo ngenge mo pa dai le li ba o pole tire mo male le nei de kau e ba ku ku ya ku ngai sia un ngai ngai la ngolo fa longa ku ka o lo fonga el karo kau ti pepe o le nga mo ka ya ya ku ya ku ngai ka lu ngai ni aso ya pa ke la ku mo ro ma ki o ke tai ba foi ai u so ngao ba u ma ngongu ya me foi o ma ia sa wa ia le ulo ka maula nga le lu le kio ya ba mu ke yu ke ya so o fa ke mo lu alo fa foi pa nga ka ko ala leo ia me foi o ngai ai na foi mo wo fa fo mai lo leo ni na ya ma mu ke ke ya so ko te lo ai foi ta mo sa bango tai do ni ma tai bala mai ya ma ru foi fa mo nga ma ai nga ni ya so ya fa kai ya sei fo nga ruenga la foi la mai el causa va la mana yel tau mana yel tau sa va tai mil dei e a ole situ langa pe ona ya yo le fata wala le malul ta ole no til til atu e wa e su mai a va so ya malau malul ta ya sel manga ya foi ma ko wan me foi le fe me fo mai den ka kala ngwa ko ya fa me fo mai supo ya supo falawa nga ya falawa nga e pe ya nga ona nga ni wan wat ya ol ta to lunga leina talo malo fini malo sai fo manuia kau yo ne vale we mo ke ko ya sai fo manuia neva ya ko la va ya ke rua ni ka ya fo le wo so soanga ko ai fa lo ko tele fo la nga i u ko o fa so ya yo ke fa ko le un mo ya kunji ele saka sai vela pa sai maka maka ko o ke su kamar ko mar ngun ba ngale ya ngai lau la yo ke wa fiku ko nge ko sanga sai na ka ko ke le ko mo ko sanga mo ala ke wala ula ma ai ko ya ko fiu ne u fora un ka wo ya kunji ne u fa makal la la kai di mas fu wala la o ni di ko la e va marore ai ni e mo fia ku lo fai lo le saka ya peso ku ala lo ku ngai ko ngulu o sia nei ka fo ya va tai tele la va
Ai wala mai tai foi le wa sirfia to le fionga va so ia scenario spi ya tai man via tele lo tai out ya tai lava pa se foi e mo voi lava noa ke le also soangi mo meo e le foi an ka go foi mukal kala ngo ya ta o le si mea ia wa ingu la wesi wa ingu isi mo meo la wo le kafonero sa salapa o kuava yo e vai ma le kiwal ke dong iso va nga foi ya ka ko ni a ma ya mai manga me ya ing ya yo saul si me ya ing ki nga yo se me le ka wai ngwa la ya ma voi la no ai ngol tato wa por kala me le nei ta ya wala ma ya ya e fa ma ya nga so formas fa na aso formas fa na ila to fa ma twina ile so ya po la so nafi po la so sa ola so sa va so ona fa ma twina ile so fa na o se optina to ile valu sulu tolu to sanga ya ole se optina ya Kashmir ya la se me alofa ke le ya la me alofa ya mako uma ya mato uma ya fa maria telele to anga lo valu sul tolu to sanga tina ya alofangia pele tua wa pe ol talo lavalea ya male au ngani le tua ya mau pelo soifua mau pelo malos na valu sul tolu to sanga lo tala le va lo tinava so am ia oi am ia oi o lo tala le fa ia va kelo oi mam am ia oi wo o le valu sul tolu to sanga ma to le tau va ya tu pe o se fast food Ia wai, e sa, hoi si wo o se lau, ia wai e koe iri singa se le prei tel vaso nge i lanto se lau tu sanga. Ni si o ta maa matina ma tua o tatu o tunu. Ia o risi lau o valu se fulu, iwa se fulu, fiku se fulu, ia o ka ika le fuka kolo 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 sukas. Ia e karosia. Kolo kasi. Au haule ko adu fiku nge. Tatu voi e lau kalavou, lau fai kai kolua kalavou. Ya, por eu foi a ingala iki. Pio. Ya lena. Ya mas se voi ni si la voi la to fa mena tuina. Ya ile sol la to so ifo mala to asfana. Ya mi oi aso valu nei aso fitu nafi. Wa ole si va nga mo na pise mai sole. Wa ngalo solo nga ngafi le nga ko ai le fiel ko inga. Wa ngafi le nga ko ai le kausanga o lo wakali ila kiki le ya ma wa uma va no ai lungal tato wa por kalame ya ele nei vai ngala tao ia pose me vo ngale le ufa pala ngel anniversary pola ya vaso ya me fa mala tuel ni aso ma pe a fa yu fa mau ba e wa le sko inga mo kwa ngalo le so fa poi ya ale el tato vala talo fa we are the drinking ma o tu le nga fa su ni ka po le lo por kwa ya la ma pe fo mo ya wa ka ni ka ya yo le ka ke mo le wala e ka ke ma ko ma ko ngi yo ngi lo wa su pa ngau wa ni ka ma ko le lo ko ma le ngale le yo le ko e le ke le o fi ka ma lu ka o le ola ya la mo ma pa ki ala ma le nga pa ka ile ko o ngo si ka usanga o pa popo de o nga ma pa ko wa pa ka ye ile ko o vai sa mai o pa ko lo le mano yo le tua o le lima skuli mai nge o kausanga nga le pele ko ile pakawa le le bana o kulea e fa ma wi ngai le nga fa ile ko ngo lau kan chinga tsoi ko le ola ya fa ka sei malo fa nga ingisi wa fa ma ku nga fa ka sia soi ko le ya so dia ile nga le mana lo fa so le ko ya ma ngi ke le lau ki ke ma fa ba lo pe nga yai ya mo ia ko pa ko ka po ia sa po ia mo ga ruega ya ke ko me mo ia ai la ba tai va sa va mai fa mo ia foi le tua le fa mo tu no so fu ma fa na le so ya tamana tu va so ole tu na tu da tu musika le dei ya ora tato se mai lo foi la ia ile tato wa Faatalanoaga ia male tato wa vaenga le o le Apia Insurance Company nei vaenga le tai out
Ia, whiawhi lawa whātalo whātu ma whawhelo iatu le mai moa ma le whawhong mai elu tātu o tunu, whenei vaenga le tai au le lauso le tunu, whapehole tawa matanga o tiuta mga aruenga, ai o leo mātou whatasi ma sui o le tātou company o le Apia Insurance. Whātalo whātu le whionga Richardson Liu, ia whapea fōi le whionga le tumetai e sawe tama vise kota eli, tātou lau nei tā fōu mālosa i whomaruia. Alo sei fua, ila o whionga, ia o whapea na avea ma sa yulo tato po kalami nei tai au. Ia whātua lo whātu fo i pa ia ma le malo si o tato tunu. Ia lo whapeo na mai mua ma whalonglongo mai. I tato po kalami nei tai au le ngata i sa mo nei. E me se fo i tunu e mo mau. Fi whātalo wha alo ia tu fo ina ia mato paanga umalama ale Apia Insurance Company. Ia lo whapeo na maua mai ia tato whasalaunga ma tato po kalame nei tai au. Le ngal ta fo i lea ia le whaangaloina ia le mato pulenga le whionga teitei fono. Ia tu ia opo Andrew Aliki. Ia mesil mako Board of Directors. Ia mal mato o whainga renga nei tai au. Talo whalama. Naro, ele leo na tarme fasolo tātou programe Richard, na whau lewa tā ai mai whala o sui o le tātou company, ia ua whai niso whala uloa, mali se o vai ngai tau na tuli matanga wina pea, ele mai moa, mali tāpua i mai alo tātou tunu, mai se, ia o niso tātou matawhai i tausi mo le CFI, Richard. Ia, whatalo whatule malo la tunu nei tai au, ele ngata i lea lau whiongolo avema, whafonga tātou po kalama, whaatalo whaatu tinama tamama tua e lenga te fo i lea o au aunu pa ia le li o whapea tau tua ina le tātou atu nuu marona whina ngalo. Ia o le nei tai au, ia o te iloa o le whamamafa lava i lau ia pito la au ia o lau vaenga la iti. Lau vaenga i e whaasu tasia na i leolo sfudu tausanga. Ia po lau vaenga fo i le tos furuanga i leona sfudu tausanga. Ia o lo o whapea o na ma tau tūl matai ai i tūlanga ia tau insua mo lau avam pēu whamamai. Ona ua mai tau ina le matou o nanga ia e peo o le sivaenga le halo ta ua ia o le matou o nanga ia le o le insua mo lau avam pēu whamamai. Ona e mai tau ina ia peo o le age le e whafo se i lava ona tupo i whana lave ia po tūlanga fo i e nis teimi whapea lava le tangata lo i le vāo tau sanga tau se fuluana i le limas fu tau sanga ia o lo maalo sipe ia ai le ilo lava le teimi e wala au e le le soifua ia ai o lo iai se le ni mwhai ona tua iai ai ngā mo tūlanga ia tau whana lave ia peo o le vai tau sanga ia le vai tau sanga le mātou tupulanga lau vaenga la iti le e a fo e fe wai te mine ma fau o le malolosi ma umil te me soifua ia ai e pe o tausanga ia te ilo to te lo tātou ro a mata ona fausia a inga au whainga nuenga e pe o tūlanga whapena ia o le life e malosi le una inga ia o whamarusi au fo nei tai au ale company ina ia whapea o nei se manatu e whai ona su mai e mwhatatan noa ia tato o nanga leo lau awa ma pēu whamawai ona o le mātou ia moli mau i le te leo leo ngā ona o iei nei vaenga sa i le vai tausanga lea sa insua lava malolato manatu ia pēnga o se mea nga whai whatau nuunga i ke iwo ia ai ke o whai ia ai tupu mai le whaalawe ia matua i whaafetaina i a inga ia po se tō lua fo i se li i sa whapea na whatau ni se le
na insure le lau avam o pe am fama va lau o maliu sorry insure lau am pe fama va sa fa pe ona mau le vano e te tongia tua ele pe insurance ia se leni en fai ona so ani mo tulanga ia tau maliu ia e fia ia le insure fa ilo atu o lau vaenga ele se furu valu anga ele fast food tausanga o lo anga va ile au fa inga sfulu afe ma le luas sfulu afe ile taimine ia ele lo po atau tau lu manga o insure ni te walu ta o fi pe na o sfulu afe ia ai taimine o lo ofa ma tau le sfulu afe ma le luas sfulu afe no na wenga fai ona su atu tonu ia fa tata no tu ina foi tau o insure ele o se tau ngata e tau ngofie ia ma o lo mfai ona to tongi fa vai taimi vai aso lua vai aso ia pe fa almasina fo e fu lava le fa so ale ainga ia pe le fa manatu na nei tai ona pe to tele lava nei tangata o atu le ofisa ia ona tangata matutua le fata sena ele ono sfulu ia o le ono ta sena fitus futu sanga le fai ona na suatuma ma insure ia ele o se insure na tangata matutua ngai fai ona nga va ai au talvo sfulu valu anga alfa sfulu ia malfata sia na ile ono sfulu tau sanga ia pe ole toi fa manatu na le malo la tunu a me se lava tupulanga po fe lava me e a fo e fenga ruenga ia po la tu langa lo ia ile o langa temine ia a fai se insure ia mo tino lava po la me tu fa fo se mai a oi ia o lam fai ona se le ni tu ia ile to lua ia po le fa nau ia nga te fo ile o ma tu ma hinga tu langa ia fa la vita mali o mani se vai nga fo ia tu langa tau fa ma bonga tu langa tau pepa wa ni se vai nga fo ia mo tanga tau le nga ia tu e Faatalanoaga la tom tau ia fa tai lava mo fa afsili ia o te lo vai nga masani lava ia mo la vai nga la le laiti Paule vai nga o na mi matu e sua tuton fa ilo atu pe senga se tunga ia pele ai e mana o mi matu ona fa se sia ke forma matu ina atu ia se li potir forma ia fa tasela ia maso ID ia pepa fa amaunia ia mata ona fa tu moi pepa talsa ia male se lautala pe lima sutala ia matai ona faya ia pe mengi o lau insua pe on taua en fai ona tongi fa ale vai ting ia fai le payment plan pe te fina ngalo fa pe le fenga renga temine ia fai ona fai ile era fo ile payment option e to tongi mai ile i lau bank ia po le fa le fenga renga fo pe ama fai ia tato se le fai a se tama no te macha ia fa lava mo le avanoa ia masalo naua sa no atu le sunga ia Richard nisi foi o nanga o lo mawhai ona available mai le be insurance le nei foi taimi o le taeau nei o te fiatal noa le travel insurance plan ia matawina le mato company le nei vai tau le tele o tangata fe malangai le ngata i tono a inga ia me se foi o pisinisim company ia fa pena foi mtanga luenga malo ia o le vatu se tua lalo o lo ia ile mato travel insurance policy o le mato policy le e o ngale pui ai oe ile taimia o e malanga po fe lava le destination e te anga ai pe o nei anu New Zealand Australia America tulanga mfa pena o le mfaina kama ila lo tato policy le e ai foi la tato benefits e mfaina e anga va le ilalo le tato fala bilo nei o le benefit mo e la mfaina kama ila medical tele nei tangata o le mai tau ina nei vai tau e malanga I mea po fonotanga pe o foi asesi ai ainga o atu ngase ai so o lesi na benefits o le ka vai la lo kako travel insurance fa pete malanga e tunu I fafo e maua se ngase ma ave le fane mai e mfaina bona fa ngala se leni e tongi e fo mai ia pe fai fo insu enga fa pitoa e tu sai malanga se ngase wa ia fi ai pa ole meta ua
e fautua ina ia keep uma receipt ia na o ia na whaongai va il fo mai o taimi loi te toi fo i mai tato tunu ia ona present mai lole o receipt ia mana tō foi a e alu i New Zealand lo wingo New Zealand dollar ia whapena i Australia po America o whea lava le currency pa wale mea ole mai o receipt na a whai tau no mai ele mwhainga whapepe au te mātou i le New Zealand dollar ia po Australian dollar le na whai ai so what we do exchange e whai mā kole exchange rates my banks ia ona mwhai lola ia le ona te whafo i atu le au whainga ato o lau se leni le sa tatongi o lona lua a whape te malanga ai le loa lau ato so that's one benefit to le kava lalo kako medical sorry lalo kako travel insurance so po fea la le atu nu e te malanga i le loa lau atu so o le mwhai o na kava mwhai le reimbursement o mea umale tono lau atu ia despite foi ngā pe a whape o le provider receipt matulanga whape na e wha maoni e le vaenga lea o le benefits ilo na tolu o le public liability a whape te malanga se whonotanga e latu e nofola i se hotel ia pe te aluatu foi whelua i se tavali rent ia so a whape te o whaaleanga ina se vaenga o le hotel o le mafuanga oe ia pe la vea foi le tavali le sa e lo mafuanga oe so that's covered under your public liability i lalo lava le whaamalu le travel insurance a whape foi e te malanga te whafo ai le iloa i sau tupe so that's le si vaenga na le cover foi lalo le insurance ole wingal famsalanga a fa pele lola ole paule me faina cover pe ale lola tupe pe a fa pe o se ngao ia a fa pena nga ese se fala veramente tupo pe no so fa ese si ele potsu po le alava po le mota sa eno foi ngo yelo tupe so that's cover under ile money cover le o le kako travel insurance ai a fa pe o se tupe foi ile na le lo au lo fatamala then so sorry that's not cover under our travel insurance because I fa pe lost pe sorry not lost I fa pe na ngoia lau se leni e mana o mia foi matou confirmation police by once lo es fa e ka wanga in va police e mi se tunu I fafu so e mana o mia matou le me le report e leo fa mauni ai ia e sa wa lana tu langa fa pena a fa pe fo I te malanga e tunu mamao ai te iwa tupus fal velave e maliu fa fo se ai that's one benefit le kaba lalo I le funeral sorry le travel insurance so o benefiti malava ia e au ngā mo tātou le taimi tātou te malanga au foi le mana whape tātou mamalo tātou tunu ia e le se mei wala e a se si inga ia pe o se tāwhaunga matulang whapena ia walanga o tātou e le aise se nā te whainga predicting ale me tupu I le siato ia ngā o le matawhai o ngā le atua sisiri e se ngā te sila fia ai e le leia le tupu se whale velave pe e se mea a fia I lo soifua ia leia le insurance le insurance e mawhai ona tūlai atu e fe soani mo oi I le taimi tūlai me e whale velave ta hua tele vaenga le Richard o no meu whainga whawai o insua tau se maranga inga tau company ai o lona winga fōlinga mai fōi le se tau kala le titi tupuale mele ka ika le la malanga o kala kule ya ko ka whapea o aule la malanga ai se be kupu yo ia yo kusida fio le la malanga be whape ngā pole meka ke alwa ka ika e ngā maselongo ingo se panga nā wa tupu se mea o whakua whatino le vaenga mai o le vaenga le sau noa ia ese policy se lua ese ale funeral cover insurance pe o le vaenga tonu le Richard ese fai la le funeral sorry le travel insurance once lo te sua toi le officer ma issue atu lau
policy e fai loa toi umala vainga e o a pe a fa pe a filo soifua o le mea fai la e kelenga advice e matou tangat e tawana fai loa po ai lava le tau te malanga fa se tawana fai loa ele tuaia ia le vainga ia mpe o mtanga luenga malo ia o pisinisi because la wala already la toi lo le benefiti there but if mama fa matou ona pe a fa pe na tangata te totasi so afa pe o le file insurance le travel insurance ai maliu fa fo se fa fo le me le la malanga ai pe na le tafa pe na le fale vela lelem faina mawala death benefits le I fight at the same time o le faina file funeral insurance so e kala la death benefits kala foi lo funeral insurance so vainga uma nai lua but se uma vainga ia lua but afa pelenga e taking and travel ia o life ke entitled to langa na afa pe foi lana fai sa funeral cover insurance so it's still the same so e cover kala lo famanianga mai ia fa pena foi famanianga mai funeral because le se senga la ia wale funeral ia tanga beneficiaries o lo already allocate o la to where ia fa pena foi la I le kako vainga leo le travel so that's why fa malusia mato a fa issue a wange I fa pe kam fe ki panga oi nei te wale ai e ka wanga fa I no because a ona maliu tanga tele travel ele ilo ele insurance ele ilo se vanga na wa sa tanga te mai le claim ia fa tanga mala ma fa le mato lo to fa la Richard Pele si mai ngana fi fa poi fo ile manatu o save tama I le tulanga ia tau travel ia wa ile te mile a matai nai ona fa tumu pe patalo sanga mo le insure e mana mi e matou ia aso ia malangai ia fai fona ta sanga ina matu ina tu ia le langa le itinerary o le itinerary le o ia umalava so fa tulanga ina le malangai le tangata yo na lai matu lo ai ma fika matou po la temina la malangai ia ma le temile toi fo mai ia fika ile kava o le kava matou le travel temile priota le malangai le tangata le insure Ko foi kasi ko ai Richard Melissa o le sa fianga o la insure pe mo ko pe pa mai ke mai Okay, faftai lava. Ile insure leo lau avam peu fa mavai. E ona ia inga ele o mafai ona insure e o lo ia maitunga. Ia pe terminal illness. Maitunga la lo ia ngase mo fa te inga o le kanesa mai fatu ia por vai ngai fa matoto. O le mafuanga o lo umana fatulanga ina mai fo mai o ngase ia e high risk ele o tele se taimi ia possibility so ifo le tangata e ono maua I ngase ia o le mafuanga la lea ele o mafai ona nga vaai ia na I o tatu tangata ia lo a afia I ngase ia ai pe o mai masani pe o le suka ko maulunga le yo o ilona stage 2 nga le mai e wai fo ite le mai suka por ko maulunga o ma ko ikunga lava le mai la maliu ele o faila ona insua ia ai o suka mar ko maulunga o la em fai ona na control li fala au ia ma la fo ma metau sami ia o na la fai ona fo ona insua ia ai fuala le lipote fo ma no na winga asua tu tangata o o lo failo mai el fo mai o lo o ia senga se tunga pe ona utawa ele o faila ona talia ina matou e pe o tulanga na e mana o mia e fo e tawa ele fesili ya lau fesili le fonga po kalama e te tau lava na vala awa tu mo to ton ina ia matou failo atu ia inga ia nei te iwalu se si mo to tongi langa lipo ke fo mai ia ai o aku kongu matou faitau ina lipo tele talia ina ia na le fia le o se si pe to ta mai foi ona tulanga le ale val awa tu mo to tono fesiliatu ia matu ina tu fo I fa mara matu ia ina ia ai le amata ina ile tato insure Te lo mai ma le fa fo mai o tato tunu tele vai ngo tala noa ma fa soa ma tala pipi ia soi fo tato kamali ai ona tato Tammy Richard la foto ia vai ngo mule fisa no ia fa mai ele tato tano ia faftai atu mo le vanoa paula le vai ngo mule to pi atuai ile nei tai au ia ole te fa manatu lava ole
o le no fuanga lo fa pe ona ia ile matu o nanga ia mo e le o silafia ia o matu lo i tu fui opa fa sanga i male Island Rock fai ona su atu lo ofisa ia le ngata fo ile le matu numero telefoni o le 255 o e fai ona fesilia tuai mo nisi o tulanga fia malmala mai ia lo ia fo le matu Facebook ia male matu website o lo one leveling o le Apia Insurance e fai ona so ta ia tuai le tatou ofisa ia malfalon so yo tatou kamalia le Apia Insurance e tatou Faatalanoaga por kalame faawau ia le fianga ia Richard Liu ia ba fa fora tamatai ia savetama visekota eli toi maua seis faoponga e taimi luma manuia telenga wenga le so RNZ Pacific News, kia orana, I'm Selmanu Ulalema mai te wamta